iwe omurebe wa Tayari West Television inda kusima nkwebaze mnonga abwogumiza muno no turanzi abwogumiza muno reba Tayari West Television ndi omurembo rwa Kabale district ya Kabale kandi oruno rurembo rumwari yezo nyingi omuyanga ryite lya Uganda ahu okutera karuko kuronda abakuru b'endemba butweta Meeya ahu kabanika jendo misho murembo rwa Kabale Akaruuru nako kagendo misho kurungi kagendo misho nkezindembo abatezi bakarabapinga mitwaro eshatu runana nkaga na mwenda nibo bane batekatekwa okutera Akaruuru aha polling stations ishanjunina orembo rweno rembo rwine divisions ishatu Central Division, Southern Division amwana Northern Division zondem nizo divisions ishatu eziri kora orembo orwa Kabale nyena kusime nyena nkomanyise ngo Akaruraka ko kagendo misha indi gambira twemerire omu district tale center ngoko ori kurebe nyuma entebe kanisa erimu negendo misho tutegereza abakuru kurwo mu electoral commission kwija okurangira okutandika kutaringa then eventually bakarangira nohora abase kuba yasinga Akaruuru ako kuba Meeya worembo rwa Kabale omwaka 2026 sakagira hareka nkugambire niba haba abesimbire aba bari mu Akaruuru akoremboro haisimbiraho abantu bana abatiriye cyetagana naki na okwetaga kwesimba hariye jintebe kanye nankumanyise ngu obire na hato cyari Meeya worembo rwa Kabale Western Emmanuel Center bya Mugisha no mu muri yabo ababesimbire kandi atine kibine cya Yegamire haharo kwatire bendera ye kibine cya movement Western Sasama ari nitwe ogo ni atwirari chairman wa Central Division mu Remboro ondijo ni Everest Hussein ogu no boda yashazire mu nawe yanangu achikwatemu kuba Meeya worembo orwa Kabale municipality ondijo ni ori deputy speaker abwa district ya Kabale Westinsa Ian Ronald Mugisha kandi ni kwebare bana basiyo konka ahundi kugambira sutegerize electoral commission ija kutugambira noha owasinga Akaruuru konka by look of things because wale omutale center dachika nkasha tunitaneza ari ngo mushayibiri wareba mutale center harimo kande tomwe twire Meeya worembo rwa Kabale Emmanuel Center bya Mugisha hamwe na abahagizibe no bucekiri ngo box zo burutu zikakire mutale center ni wari kurebeka abandi barya hero bajaguza cyategereze kandi tsabandi nkibasa kutwekishani yaba niwe ayebembire as we talk konkebyo ntujja kutegereza electoral commission okutugambira noha owakuba yasinga Akaruuru runako okugumeza mari Meeya no basa kwebuza Akaruuru kagenda kato kutandika kare mukasheshe cyo mutandi cyabirizo no kugira ngo byome byangire kukoza byangire gukora Akaruuru ke 2015 na Akaruuru ke biro 22 erizo byakora ujice byo byoma kurugira nshobora ye kitongore ningashaka chiko akakutebeka nisa Akaruuru abatezi bakaru bakabi namasiko gamani ngo byo byone bitweta ebiturukweta BVVK machines ningashi biometric voter verification kits ngo byo byoma kubyakweje nisi bubundi omuco okwatwira bagambo ko Akaruuru kubuzabuza gukari mesebwa kugaruka kubaho erizoba abo mu Rembo Kabale bachi witnessinga because byakora on most of the polling stations ebyo byoma byakora kurungi kandi aba bantu babikoresa na nababakurira Akaruuru polling stations zimwe na zimwe batuhamiza kurungi ngo byoma byakora kandi kare kandi abantu bija bino mwete kutera can tell you ngo bayishayibire most polling stations abantu babatangire kutera Akaruuru inamanyise mnywano wanje iworu kureba Tayari West Television ngu nobwa Akaruuru kane kagendo misho slore konka aho rwagato mu yahango twahuriramu twatungamu reports of electoral violence in some few polling stations abantu bamwe baenda kwejumbira omubyo rwari byo kureta akavuyo konka security twareba neri kwijere kubitahamu habaho okurekera n'ibigambo rwagati y'abahagize batari bamwe na bamwe bakurekera n'ibigambo n'aba amani ababyo kwerinda konka tutwahura major incidences of electoral violence nje nkimanyisa nko kwa Akaruuru kabaga free and fair so far as Tayari West ababasibira atura monitoring ko muri kagenda we still can stand by that no bucekiri ngu yitwija kutegereza report ya security na electoral commission entire kugira ngo batugambire the overall electoral process however nyena nko mayise ngo yitwarugirayo obururu bwatibwo kuno amine bwatwarwa divisions niho cyategereza hati
itwe itwatama kanda gate ebyoma byitu byemerere no mu district tare center tutegerize electoral commission aho emotoka zabo ziri kuza kwigira divisions okubwisya district ngo barangirire omusinguzi nitwijagumizamu nitukushitiaho buri kimwe cyone kiragenda omisho hano mutare center ahandi iwe gumoro kureba tayari west television ahabwa tayari west television dijime Emmanuel hano muri Kabale mnywana wanje Job Apuri olaha kamera